Daar sê hy, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir so baie in ons lewe. Ons wil eintlik saam met die psalmdigter sê, ons wil nie een van U weldade vergeet nie. Want dit is U wat ons sondes vergewe, wat ons siektes genees, wat ons red van die graf, ons met liefde en ontferming kroon, ons die goeie in oorvloed laat geniet, en ons die jeugdige krag van die arend skenk. Here, bind ons in 'n band van Jesus liefde saam. Word verheerlik deur dit wat hier gebeur, deur U woord, deur U Gees, deur U kinders. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Amen. Ek wil geleentheid gee, ons gaan dit so klein bietjie anders daarom doen. Ek het nou nie met John gereël dat hy die kollekte gaan doen nie, so John, is dit reg, jy gaan ergens 'n kollekte doen, né? Ja, is na die goed. Reg. Goed, so, ons gaan lekker sing. Kom ons staan op en dan sing ons die eerste 3 liedere saam. Kom ons staan voor die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die Hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besing. Laat ons ons aan die plek is waar hy woon. Hef jou handen op voor, al wat hy vra is dat ons doen. En as jy weet, jy is vry. Sy genade, sy seëning wonderlike, van die kracht van sy woord op ons bring. Hef jou handen op voor, al wat hy vra, is dat ons doen. En as jy weet, jy is vry, luister die Heer, is die Here op en aan, na die nasies. Opdracht was ons om te doen, en we leven net soos hy. Want met sy wonderwerken is daar nou ook in werken, want Jesus kom te vir jou en my. Hef jou handen op voor, al wat hy vra, is wat ons doen. En as jy weet, en die shoppas had geblaas, want die goede van Jesus kom beslis. Die dag van elke knie sal buig, elke mond nog sal geluid, dat die reiner op die wegweg koning hou. Hef jou handen op voor, al wat hy vra, is dat ons doen. En as jy weet, jy is vry, is dit die jou beste Here. Hef jou handen op voor, al wat hy vra, is dat ons doen. En as jy weet, jy is vry, is dit die jou beste Here vir my. En as jy weet, jy is vry, is dit die jou beste Here, die jou beste Here, die jou beste Here vir my. With the comfort you have given, I will tell of your great love, for as long as I live, singing what a faithful
Die rede hoekom ons hierso is en aan die buitekant is om presies dit wat hierdie lied wat ons gesing het, om te sê, hierdie troue God, aan hom wil ons die eer gee. En ek moet mos 'n klein bietjie terugkyk, om te kan sê, mense wat oor hierdie naweek, en die afgelope week, en die week voor dit, en die maand voor dit, en die jaar voor dit, hard gewerk het. Dankie daarvoor. Dankie vir julle moeite, dankie vir julle toewyding. Julle het 'n verskil gemaak. En ons sê vir die Here dankie daarvoor. Ons wil dankie sê vir mense wat die geleentheid kom bywoon het. Dit sou super sleg gewees het as ons nou hierdie hele event beplan het en niemand daag op nie. Ek sê, dit voel vir my dis wat die geloofsoog doen. Ek het nie getel nie, ek het nie idee hoeveel mense was hier gisterand gewees nie. Dalk was hier 50, dalk was hier 100. My oog sien duisende. Ek sien net duisende mense wat God bymekaar bring, wat dit geniet, wat op 'n manier eer aan God bring, vir guns, vir goedheid. So, dankie vir almal wat ondersteun het en almal wat bygewoon het. Almal wat 'n donasie gegee het. Dis ons hart om terug te gaan na elkeen wat vir ons iets gegee het om te sê dankie. Dankie net vir jou bydrae. Dankie vir jou hart. Dankie vir die Here. Goed, dit werk ook in die lewe so. As jy mos nou in die lewe is daar 1000 stemme wat gelyk praat. En dan moet jy 'n keuse maak. Waarna luister jy nou? So, julle kan nou hoor, hier's nou ander stemme in kompetisie. So besluit nou waarna jy wil luister. Asseblief, kom ons fokus. Ek het geen idee hoe om die klank in die agterkant sagter te kry en om dit eintlik tot stilstand te bring nie. So, kom ons wees rustig, kom ons luister maar dan wat hier gebeur het. So ons wil ook dankie sê vir die komitee. En die komitee het 'n voorsitter wat Marleen is. En dankie daarvoor Marleen. Dankie. Iemand het gisteraand laat 'n boodskapie geskryf en het gesê ek sien 'n geoliede masjien. En dit was 'n geoliede masjien. Elkeen het geweet waar jy moet wees, so en ons is mooi ingedeel en dit het pragtig uitgewerk. Laaste en nie die minste nie, is waaroor ons nou net gesing het. Eer aan God. En hy is die vir jou, en hy is die vir jou gemeente, saam met die Methodist, dankie aan God drie-enig. En soos wat jy daar sit, jy kan dit bid, jy kan dit saam met my sê, kom ons bely ons geloof in hierdie God, in wie ons glo. Sê dit in Engels, en wat jou mother tongue is, maak glad nie saak nie. Maar dis wat ons glo, dis wie ons is. Maak jou oë toe, of fokus op iets, en sê dit saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons tema is die voorsiening van God. En
het ek 10.000 voorbeelde wat ek net kan noem uit die woord uit, en om op die ou en te besluit, en dan sê ek vir John, dan vra hy my, waaroor gaan jou preek, en sê ek oor die voorsiening van God. En dan besluit ek, dit gaan my invalshoek wees, en dan besluit ek, dit gaan dit wees, en dan kry ek nie lekker my goed reg nie, maar die Here het op my hart gelê, ons gaan uit Rut uitlees. Ons gaan uit Rut uitlees, jy kan sommer net luister na dit, ek gaan die hele storie vir jou vertel oor Rut, maar wat oor die voorsiening van God gaan. Maar hier by vers 16 en vers 17, Rut en haar man is nou weg na Moab toe, en daarby gaan ek nou net lekker dit verduidelik, maar in elk geval in die tussentyd is hulle nou almal dood, en dan kom, trou die manne ook, die seuns ook daar, en dan kom hulle nou terug, of gaan hulle dood, en dan wil Naomi nou weer terugkom na haar land toe, en dan sê sy hulle moet agterbly, en dan sê Rut hierso, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan, of om van u af weg te gaan, en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my God en my volk, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word, ek lê en eet af voor die Here, net die dood sal ons skei. En as hier 'n pragtige liefdesverhaal, gaan lees dit, dit is so mooi. Ek sien baie keer mos hoe mense, en dit gebeur baie by ons jong mens Bybelstudie, sien ek hoe mense wat mekaar glad nie ken nie, daar instap, en dan sien ek kan sien jy is nou baie bewus van hierdie ene, en dan sien ek hoe hierdie liefde begin groei en blom, en hoe hulle mekaar vermaak, en totdat op die ou end 'n verklaring is. En dis wat hier staan, dit is eintlik net so verskriklik mooi, Boas, wat mos nou vir Rut raak, sien maar alles binne die voorsiening van God. En dan hierdie twee, aan die einde, hier by hoofstuk 4, vers 16, het Rut en Boas, het hulle 'n seentjie, en dan staan daar so, Naomi het toe die seentjie op haar skoot gevat, en as haar eie aangeneem. Haar buurvrou het die seentjie toe 'n naam gegee, hulle het hom Obed genoem, en gesê, 'n seun is vir Naomi gebore. Obed was die voorvader van Dawid. Nou, as jy nou teruggaan in die hele geslagregister, in die geskiedenis in, dan beteken dit mos die Moabiete was nie deel van die uitverkore volk gewees nie. En God wat eintlik sê, weet jy wat, ek het nie net my volk nodig om iets te doen nie, ek doen dit sommer met enige ander volk ook. En hier kom wonderlik Rut in die geslagregister in, en Obed is dan nou in die voorgeslag van Dawid, en dit is net so 'n mooi storie. Hier is nou die geslagregister, Peres was die vader van Gersom van Ram van Aminadab, en Aminadab van Nagson van Salmon van Boas. Hier is ons nou weer waar Boas en Rut dan en dan volg Dawid dan nou daar. So, dit is net vir my hierdie ongelooflike iets, want iets het sleg gebeur in Bethlehem en Juda, en daar was nie kos gewees nie, en dan besluit, sy naam is Elimelek is mos nou Naomi se man. Elimelek besluit dat hulle na Moab toe gaan, want daar is dan nou veiding, en dan besluit hulle, die hele gesin trek saam, Naomi, Maglon en Kilion, dis die seuns van hulle, en dan gaan bly hulle daar, en dan gaan Elimelek dood. En as die twee nou alleen daar, die ma en die twee seuns, en dan kry die seuns in die tussentyd trou hulle met Orpa en met Rut. Dis nou hierdie Moabitiese vrouens. En dan, jy kan dit nie glo nie, hier gaan die twee seuns nou dood. En hoe Naomi dan nou sukkel met hulle en sê, nee, maar julle moet teruggaan, julle moet hier bly, want daar's nou weer 'n oes in Juda en Bethlehem, hulle kan nou weer teruggaan so toe, maar my kinders bly hier asseblief. En dan sê hulle nie, julle wil graag saamgaan. Nou sê sy, maar julle kan nie saamgaan nie, want in daai tradisie het dit beteken, as een seun doodgaan, dan moet die volgende seun wat ongetroud is met daai vrou trou. En nou sê sy kan nou weer trou, maar sy weet nie of sy gaan kinders hê nie, want sy is al te oud.
So, en sal hulle nou nog kan uithou tot hierdie kinders nou jong manne is voordat hulle nou weer trou. Sy sê nee, bly julle liewer asseblief hier. En dan besluit Orpa, maar sy gaan teruggaan. En Rut sê nee. Waar u gaan, gaan ek gaan. U God is my God. Waar u bly, sal ek bly. Net hierdie mooi geloofsverklaring tussen al die gode van Moab. Kies Rut en sê, u God is my God. Hierdie God wil ek dien. U volk is my volk. Ek stap saam met hierdie volk. En waar u doodgaan, daar sal ek ook doodgaan. En dan is hulle nou weer terug, en dan Naomi hierdie hartseer storie wat sy nou vertel. Dan sê sy, as hulle nou terugkom in Bethlehem, dan sê die mense, o, hier kom Naomi aan. En dan sê sy, nee, asseblief, moet my net nie Naomi noem nie, noem my Mara. Want dit gaan swaar met my, dit gaan sleg met my. God het sy rug op my gedraai, God het my vergeet, ensovoorts. En in die tussentyd vra Rut vir haar en sê, maar kan ek nie net vir ons gaan kos optel nie, dat ons ten minste iets het om te eet. En so gaan Rut en sy gaan tel op, en dan kom sy op die ouend by Boas se grond uit, wat 'n familielid ook van hulle is. En dan begin hierdie goetertjies, en dan kom Boas nou van die dorp af, en dis te oulik, en dan die gebruik was, dat weduwees moet nou van die graantjies optel, wat nou geval het, en ensovoorts, en dan by die middagete, dan is Boas dan nou daar, en dan sien hy vir Rut raak, en hy sê, ag, jy kan sommer, jy kom sit sommer hier by my, jy kan hier lekker saam met my ook eet, en hier op die dorsvloer, en is eintlik oulik, en jy kan sommer water ook vat, en verstaan jy, as ander mense jou pla, jy weet, asseblief, jy weet, kom sê vir my, moenie laat hulle jou pla nie, maar in die tussentyd is hy seker so jaloers, hy kan iets oorkom, want hy sien nou, hier's 'n catch, hy moet hierdie vrou moet hy nou kry, en so gebeur dit, en sy gaan terug, en sy 13 kilogram van die graan wat sy het, en dan vertel sy vir haar skoonma, dan sê sy, ja, maar eintlik is dit, is 'n familielid vir hulle, hierdie, en dan sê sy, maar gaan terug, en dan sê sy eintlik so 'n skelmstreek, sy sê, was jou mooi, en trek vir jou mooi aan, en dan gaan eet jy, en dan eet hulle daar, en hulle gesels, en hulle lag, en hulle is verspot, en dan gaan slaap hulle, en dan kruip sy by sy voete in. Sy kruip by sy voete in, en in die nag as sy omdraai, dan sê hy, wie is hier in my bed? Wie is hier in my bed? En dan sê sy, dis Rut wat hier so is. En dan sê hy vir haar, as iemand wat 'n nader losser as ek is. Kom, ek gaan na die stad toe, en ek gaan vind uit, of hierdie losser jou wil hê. En dan sit en wag hy daar, totdat die losser daar aankom, dis nou iemand wat hulle sal oorneem, en iemand wat vir hulle sal sorg, dis die losser se werk, en dan sê hy vir hierdie losser, hy sê, ek wil graag Naomi en Rut, wil jy die losser wees, dit beteken jy moet die stuk grond koop, ensovoorts, hy sê, ja, ek wil dit hê. Hy sê, maar dan moet jy nou net onthou, dan kry jy nou vir Rut as 'n erfporsie by. En dan sê die man, nee, asseblief, ek wil nie vir Rut ook hê nie. Ek wil nie dit hê nie. En dan sê hy, maar dan sal ek die losser wees. En dan is die gebruik, dan trek jy jou skoen uit. Jy moet seker maak dat jy regte sokkies aan het, laat nie gat of 'n ding in is en 'n verleentheid is nie, maar dan trek hy die skoen uit. En hy gee dit vir Boas en hy sê, dis 100% reg, jy kan sorg. En dan kan julle nou gaan lees wat daar gebeur het, maar wat vir my net so opgewonde maak in hierdie verhaal, dis 'n doodloop situasie. 'n Situasie wat jy nie kan dink, hoe gaan hierdie ding ooit eindig? Hier gaan hierdie man dood, hier gaan die 2 seuns dood, en hier kom hulle weer terug, en dis hartseer, en hulle het nie versorging nie, en hoe Boas dan op die ouend, Boas het vir haar ook 26 kilogram, wat sy op haar rug gedraai het, en gesê, jy hoef nie net van wat afgeval het, hy het sommer die graansnyers gesê, uit jou gerf uit, sorg jy dat daar iets val, want Rut kom van agteraf, en sy moet genoeg hê.
So dit was die plan wat God eintlik gemaak het. Want waar u gaan, sal ek gaan. U God is my God. Dink terug aan die verhaal van Abraham. Abraham wat alles los. Abraham wat weet, maar ek gaan na die land wat God vir my gee. Al wat hy weet is, God sal dit beter maak. By God is my skuiling. God is my rots. Dink aan Josef. Dis 'n enorme verhaal vol pyn en hartseer, maar op die ou einde het Josef volgens wat God beplan het, die tweede in bevel en hy gee vir die uitkoms vir die res. Esther, Noag, Dawid. Ons lees in Hebreërs 11, omdat hierdie een geglo het. Die geloof is 'n vaste vertroue, nie op die dinge wat ons sien nie, die dinge waarop ons hoop. En dan staan daar, omdat hierdie een geglo het, omdat daai een geglo het, hierdie een geglo het. En dan staan daar, nie een het gekry nie, maar hulle het opgetree soos mense wat die onsienlike gesien het. Hebreërs 12 sê, hou jou oog op Jesus. Hulle sê, gemeenskappe, volke, wat die volgende doen, is suksesvol. Groei, daar's beweging, daar's lewe. Wanneer jy terugkyk en wanneer jy vorentoe kyk. Ons kyk terug en ons sê 52 jaar gelede het God, en ek dink 62 jaar gelede vir die Methodist, so ons is die babiekies, 52 jaar gelede het God mense gesê, dalk 60 jaar terug eers kom bly hier, deel van 'n ander gemeente gewees, op die ou end afgestig. God het gesê, ek sal sorg, ek sal voorsien. En mense het ook gesê, waar u gaan, sal ek gaan. U God, my God. En hier sit ons vandag 52 jaar later. En ons kyk terug en ons besef dis nie maklik nie. Niks was maklik geweest nie. Maar wat ons vir mekaar kan sê is, ons het hom leer ken. Hy het vir ons uitkoms gegee. Hy het vir ons sy dade so groot gemaak, dat dit ons lied en ons dankbaarheid en ons ongelooflike blydskap is. En ons kyk ook vorentoe, vir die nageslag, om saam te sê, hierdie troue God is ons God. En hy sê, vir hulle wat hy lief het, werk dit ten goeie mee. Kan ons God vertrou? Sal julle God vertrou? Hy sê, hy gee sy seun, sodat die wat glo, hy gee ons 'n opdrag en hy sê, vertel nou hiervan. Gaan en vertel. En daarby sal John aansluit en verder mee hulle gaan, maar mag dit waar wees, dat nie een siel verlore gaan nie, omdat God sy seun gegee het. Amen. So fragile. Moenie lag nie. So, you can hear me there. But Stern said, we'd spoken about it during this week, what are you going to preach on, what am I going to preach on, and things, and listening to what Stearns has just said, I want to add on to that. But firstly, I want to turn to Matthew chapter 6, just some selected verses from verse 25. Now, Jesus has been speaking here about laying up your treasures in heaven, and then he comes with these words. Therefore, I tell you, don't be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body or what you will put on. Is life not more than food? Is the body not more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow, nor they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they?
And then from verse 31, therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all of these things, but your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. But I want to start with a simple question. Have you ever worried about whether you'll have enough? Enough money, enough strength, enough time, what's enough of what you need to get through with what's lying ahead of you? And I don't think many of us have to think very hard about it, because yes, we can just look back at this past week and say, well, yes, have I had enough? No, I haven't. And it's into this very real space that Jesus speaks here in Matthew chapter 6 when he says, don't be anxious about your life. And I think if we're really honest about it, that can sound unrealistic at first. Don't be anxious. Don't be anxious? Jesus, have you seen the price of things nowadays? No? Do you know what the price of the fuel is? No. Have you seen life? Just walk in my shoes for a week and see what life is really like. I can barely make it to the third week of the month nowadays. But instead of shaming us because of our lack of faith in his provision, he does something else. He actually shows us something. He says, well, look at the birds. Look at the flowers. Your heavenly Father feeds them and tends for them, looks after them and clothes them. And then he comes with this, Jesus comes with this line, and it's the heart of it all. Your heavenly Father knows that you need them too. So Jesus doesn't point us first to what God gives us, but he points us to who God is. Your Father knows. Your Father knows. This is not some distant God, from a distance God is looking. He's not this reluctant giver that we have got to go and beg and plead and say, please, like a child wanting something, down the toy aisle at Checkers. Please, I want this, I want this, I want this, or the sweet aisle. It's not that, because this is our Father we're going to. This is our Father. And it changes everything. Because a good father doesn't provide for a child because the child has earned it. The child gets because the child belongs. And that's us, we belong. We belong to the Heavenly Father. You think of a child, maybe even yourselves, you didn't sit at the dinner table as a child and think, well, am I worthy enough to receive this meal I'm having today? Have I earned it? Have I done enough today? We sit there because we're part of a family, and it's something that we receive. And that's what Jesus is saying. He says, that's how God relates to you. You don't have to earn his provision. You don't have to manipulate God into receiving from him. You don't have to live in this constant fear that he's forgotten you, because he knows, he sees, and he cares. And now this is where we can miss it, because sometimes we think of God as his provision as only those big dramatic moments in life, the major miracles that we maybe experienced ourselves, or those breakthroughs, or the unexpected provisions. Yeah, I'm not belittling God here, because he does do these things. But Scripture also says there in James chapter 1 that every good and perfect gift comes from above. Every good and perfect gift. You notice that word there, that all-inclusive word, every. Not just some, not just a few, or bits and pieces, but every good and perfect gift. Not just the dramatic ones, but those daily provisions as well, which includes the food on your table. The strength that you had to get out of bed this morning, especially those of you who have been so busy this past week, that you're still here this morning with a smile on your face. Maybe it's the friend that checked in on you because, you haven't communicated in the last few days. Or it's a family member who stands by you when your world is just spinning out of control. See, none of that is random. Not even the air in your lungs is random. It's God's provision all the way through. Yeah. But here's the problem. I think so many of us, if not all of us, have become
so familiar with it. And we've stopped noticing that provision, those little things. So often we pray for the big answers, and yet we're still stepping over those 1,000 little things that God provides for us every single day. So you could put it into words like this, is that we're surrounded by the provision of God, but we've just grown used to it. And sometimes what we need isn't more provision. We actually need eyes to be opened to see the provisions that we have already. And this is when it gets real, because if we're honest, sometimes we'll turn to God and say, God, I know that you provide, but this is not what I had in mind. I would rather have this, that, and the other. And in these circumstances, these times, it's when Jesus comes to us and he says, well, seek first the kingdom of God, and then all these things will be added to you. Not everything that you want, but everything that you need. And I'm sure you'll agree that takes a lot of trust in the Almighty God, for him to supply what we need, not what we want. Because God's provision is shaped by his wisdom, not just our desires. And sometimes, maybe that means that he needs to give us strength instead of removing the struggle that we have. Maybe it means giving us peace instead of an immediate answer. Or maybe it's giving us people who walk into our lives that make a difference in our lives, instead of suddenly fixing the situation that we find ourselves in. And that's what Paul is talking about in 2 Corinthians chapter 12, is he experienced the same sort of thing. He pleaded with God, please take this thing away from me. He described like a thorn in the flesh. And God said, well, yeah, sure, Paul, it's gone. He says, no, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. It's not a removal, but it's a provision. Not an escape, but enough. And it's that promise, that enough. My grace is enough. It's not always the easy way. It's not always what we would choose, but it is always sufficient. His grace is always sufficient. And this is where we have to land today, because if we only talk about food, if we only talk about family, if we only talk about our daily needs, we haven't gone far enough. Because the greatest thing that God has given to you and me, the greatest provision that God has given to you and me, is not something, it's someone. Romans chapter 8, we read what Paul writes there. He talks about this someone. He says, he who did not spare his own son, how will he not also with him graciously give us all things? Just think about that. God saw your greatest need. Not just your physical need, but your greatest spiritual need as well. Not just a temporary need for here and now, but that need for all of eternity. Your need for forgiveness, your need for rescue, your need for a new life. The wonderful thing is that he didn't hold back from that. He gave his son for each and every one of us. And that means that if God has already given you Jesus, he's not going to fail you now. Because every other provision that we have flows out of that. Forgiveness and grace and strength and hope and eternal life. See, God's not just given you things, and we're blessed to have the things that we have, the provision that he's given to us physically, but he's given himself to us as well. So as Stone said, like looking forward and looking back, when we look back, we see how we have been provided for. When we look around us now, we see how we are being provided for right at this moment. And when we look ahead, we see how God will provide for us then as well. And it's not because life's going to be easy, or not because you've earned it, but because the Father knows. The Father knows what you need, and he'll supply that. Because remember, in Christ, what are we in Christ? We have more than enough because of what he is for us. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for your provision. As we look back over our lives, as congregations and as individuals, the way that you've provided for us, the way you've drawn us out, the way that you've led us. Father, so often we take these things for granted. We take our daily breath for granted. We take the food on our tables for granted. And Father, as we look ahead,
we see a glorious path that is there. We know that we can't walk that path alone. But Father, we pray that through Jesus you would walk with us, that your Holy Spirit would fill us with your strength and your power and the determination and the wherewithal that we need to walk that path. Because Father, we want to walk in Jesus' footsteps. We want to go where he leads us, because we know that in him we have more than enough, because he is our all in all. And Father, thank you for your provision. Thank you for your grace. Thank you for your mercy upon our lives. And we pray this in Jesus' name. Amen. Ask those that are going to be taking up the offering would do so now, please. En terwyl dit gebeur, wil ek graag net hierdie oomblik gebruik om dalk vir elke persoon wat hier sit, wat vir my gebid het in die tyd waar ek my been gebreek het, sê dankie vir julle gedagtes, dankie vir julle gebede. And I cannot but not think of Michael, John's son, sitting here today. If you talk about breaking bones, I only had a flu. I mean, this guy broke so many bones in his body, and through the power of prayer, miraculous healing, he walks now today, freely walks, and we praise the Lord for that. Thank you, everybody, for your wonderful intercession and prayer. Joshua 24, 15. As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. For you are holy, holy. There is no one else like you. For you are holy, holy. There is no one else like you. And choose this day whom you will serve. Come and choose this day whom you will serve. Maar ek in my huis, ons sal die Here dien, met opregtheid en met trou. Voor geen ander woorde sal ons buig, net van U alleen sal ons getuig. Want U is heilig, daar's geen ander God soos U. Want U is heilig, heilig, daar's geen ander God soos U. Kies vandag wie Julle wil dien. Ja, kies vandag wie Julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien. Heavenly Father, we want to thank you for your blessing in our lives, the fact that we can be here this morning, the fact that we can give the way we've given as well. Pray that as we use this money, Father, that you would bless it, you would give us wisdom and insight, and above it all, Father, we pray that lives will be changed for your kingdom because of it. In Jesus' name, amen.
Dan vra dat ons staan vir die laaste liedjie, kom ons sing die Here se naam. Die Here se naam groot. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, great things He has done. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, great things He has done. Majesty, once saved a year ago, once for Jesus, be good and older the pain. Majesty, He'll say here the pain. For God is good, for pain's sake good, the Lord's sovereign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify by Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. On good and good, my brethren faithful, o fruit the seed, o fruit the seed. I'm here, be here, let's take a good song. Who near and near, with broken arms, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou And how great is He, the one that supplies all our needs, all our blessings, and He loves us with unconditional love. And so go in the grace of our Lord Jesus Christ. Go in the love of the Holy Spirit and the companionship of the Holy Spirit. But go with the Father through this day and through this week. In Jesus' name, amen.